Ngatho cia mwanya muno ni undu wa gucoka na ndirehoka no urathie na mbere wega. Mere Lincon uri ukoretwo ekireire gwa kahinda riu nionekana kuhotwo ni ndeto cia kuru igitheremio o ringi guku social media. Ndeto arauga ati ni iramwagithia toro gukunengereria ndeto ici ta uria ciatukinyira, no before tukinyite hau njitikiria gucokerie ngatho cia mwanya na ngunyite ugeni oro ringi. Mere Lincon ni akorwo agiciana followers zake ndeto ugite ni iramwagithia toro tondu ni ndeto iramuthukiria ritwa. Mere arauga kuri na mundu uramuthukiria ritwa na njira guthondeka an account, a social media account, age pretend to be her na gukorwo agishare information itari njega imwegie ndumiriri. Mere Lincon akorwo agishare na fans ake akimera ati kindly help me to report this fake and a very fake account, akiuga ati kindly ateithiririo muno, akiuga ati no ni account araregana nayo muno makirio na kungikorwo na account ingi nyingi igithondeketwo na ritwa riake. Akauge no ma ni iramuthukiria ritwa riake na njira nene muno, na Kenyans magikorwo makinyitanira nake akumwira ati ni magwika uria mangihota niguo gutigirira page yo ni egutio guku nenda-ini. On other news, Kenyans on social media ni meyumiria na njira nene muno kuhurukia Brian Chira mucii gwa shosho wao kuria Kiambu, na during burial ya this famous TikToker, fans ni magikorwo magithakirwo some of his viral sounds arakoretwo agika on TikTok. Na viral sounds teria I am Brian Chira iria aragikoretwo introduce muno nayo riria aragika his TikTok videos, na oroho his Facebook account ni agikorwo deactivate just a few minutes to his burial. Na ni ukuona uria akenya magikorwo makiyumiria na njira nene gukorwo makira Brian Chira kwa heri, arohuruka kwega kuraga. Gugutigana some images cia burial ya Brian Chira uria agikorwo igithie na mbere muthenya wa umuthi, arohuruka uhoro.